تماشاوان می عزیز گلک جارا لسر تشت نتو تشت د ناوا خلق ما کردا دا شر داو چید بو مرب دهاتن کشتن خورت دست بحنه دکوه من آقا سار بو که رو بخیلی ده بش پرده دا بلنگاز ده به زیاروک وان سیوی دمینه افگر هانه ده کلام دنگبیج مدا در باز ده به مرکشتن جه دست کیجان عالی دا چه دبه جبو حق خونه ارد خواه ارازی خواه آوای خواه ثروتا خواه جوانا را دهیله مالا خواه جگون درد خد چه که حق خونه تیره نکرا اشیراوی د ناوا خدا پره کم دکرن جبو رجوی دچونه گوندا دگریان خلق گوند حیوان بخیر دوانا هر دو آلی جی گلک شرپزده بون دنیا ببه مال مرواجی اف کسر هانه اف بلنگازیا هانه نایش بیر کرن اوا جن نزانیا وانایه و جی جهالت وانایه دبیجن مالا فساد و جنبارا بشوته جلوس که آگر لکدری چه ببه شاد بن دبه مگدان وانا حتی جدست وانا وره آگر گردکن لی مرف زانه مرف روشن بیر مرف اهل حقیه و اهل آشتیه پیشیان نباشیه دگره آبل سر و آگری دادکه و ده تمرینه خوده که ماسیا وان جامره هانه ندم کرده مرف روسپی مرف قدر بلند مرف روشن بیر به عالما را دکونه نابا دو دوزه وانا ده بین قرآن را درباز دکن و به قرآن ددنه سونده به گوری شریعت آشتی چه دکن سردتین جبیری ج مالخالان منه اجوی را دبیجم خالو نوی خالد بگه جبریه لکدر آستنگی هبه ارگانیزاسیون ویا به دست خوا پیکتینه گازی عالمین حواله خود که دکوه نوا دو دوزا مروکی جوات ناسه مروکی قدر بلنده مروکی روشن بیره به زانبونا خوا و به زمان خوش و وان تشکلا جهوله راد که خوده ساعتکی خوش بده که سددین جبری ام تماشا بکن ای جمرا چد بیجه بخاطر و بله ایوار باش سلام و ریج و اجی دنوا آشتیه دامه ملتی می کل هاتن استنبولی جار جارنا آلوزی و شهر و پفچون تشتی پچو کچید بن 10-15 حب حوالی می سیدای مدرسی هنه وان حوالی می سیدای مدرسی جه آمده نه جه بلیسی نه جه موشه نه جه حکاری نه جوانی نه جه بینگولی نه ور حاصل هر باجاره که ما سه چار حب حوالی می سیدای مدرسی هیه شینو شای وقتا چید بن تکلی مبهف هنه وقتا شر و آلوزی که قیزرواندکی ده بازار دا جی شر و آلوزی که چید بن او جمرات بیجم ویا اجوان رات بیجم تکلی مبهف چید بن ام خواهدگین وان مالباتا یا هنک مالبات هنه قیزرواندن چید بن خورتو قیز کجه هف حاز دکن خونی وان دکلن ایجا رواندن چید بن ایجا آلوزی چید بن ایجا امجی پید حسن یان جمرا پیام تینی یان مساج تینی یان تشتکی تینی ام خواهدگین وان مالباتا بریا تلفون اگه دستور بدن ایزنی بدن امجی خواه بگین وان مالباتا به زمانه که خوش به نفسی به گرانی ام دوسته حب حوالی می سیده هنه چه حب حوالی می روسپی دیجی هنه یا ملتی می کردی که خواه ناست که زانه که ده جواکو دو دوزادا به نفسی خبر بده هم آلی قیزکی هم آلی لوک جی طرف نگره درد ما او امسل حکی عدالتکی بارشکی چه بکن آلوزی چه نبه وقتا که آلوزی چه بو خون رجیا دمانچه وقتا گله کتا ناملیا سیلحی
که هرکی باوی مرا جی ناز نکر که حتی باوی مرا ناز نکر خون و شکاندن و دلماینی که ما او تشتی هندری دندکی ایمیشه کی هیجیره کی که تجینا که او ایش مزن دبه مینا ویروسی مینا کرونایی مزن دبه که و نوا گلی me ترن ورات لورا کاجی ور حاصل gelek insanê me nezan jî ye dibê çima bu wer hasil em goyê xwe nedin wan em dewamlî goyê xwe bidin başî rindiyê wekeviyê mîna rêya Xwedê û pêxember ja em dikevin nava Dawûdozê wan em xwe digînin malbata qîzikê eger salê qîzikê û lawik hevdû girtibin veya lawik qîzikê revne qîzikê lawê vayan zemanê pêxembera da ji çêbûye yani em bêje eybe bûye carekî tiştekî herî girîng ku bûye em pêşiya vî xirabiyê bajon ser rêya aşîtî û başîtî û biratî derdê me ew e em di vî hevalê me yê Seyda ku hene jî em wan Seydayê me jî Seydayê mere Mihemed mere Feyzî Seyda gelek hevalê me yê Seydayê din jê mere Nûreddîn wana jî hene jî em xwe digînin vana em dibê hay Allah hay Allah dilê kesî bira nemîne em xwe bigînin van însanê hanêka em van Dawûdozê wan çê bikin xirabî çê nekin jî em xwe digînin malbatê wan destûr ku bide em terin malê wan hinekî însanê me xortê me yê parîkî nezan hene xûnê wan ku germin ya nezanin xwe qil dikin mil dikin em cardin dilê wan jî naşîn em îcab bike qurban û heyran destê xwe serê wan didin em dibên ka du hevzar û ne xortin hevdû revandin ez ji hev hez kin ez sibê ro tu jî qîzayekî birevînî veya dilê ketê tu jî bibî ya ew ê te bibe wer hasil van îşyanika zemanê pêxembera da jî mane îja ji bona wî em gere ew bikin alozî çê nekin başî û rindî çê bikin tiştê qenc û pîroz û xwedayî çi be ew e îja van Seydayê me jî gelekî ked û emegê wanê mezin hene dikevin nava me û gazî me dikin dibê kekê Sedreddîn li filan cî tazîkê heye veya alozîkî di bazara da şer çêbûye wî al derê malê ji bona van erebe parqî marqî dilê wan ji hev maye em hê xwe digînin wan em de yala yala dilê van birayê me yê Kurd hê dilê wan hevdû neîşandine em xwe digînin nava wan karûbarê me jî ew e tiştekî menfaeta me ya herî mezin têda hew e ji bo Xwedê ye em divên bira milletê me dilê wan neîşê em nihal vira Stenbolê mêze dikin millet apartîmanê wan heye gemiyê wan heye teyyarê wan heye erebê wan heye yanê em ji xwe re li wan mêze dikin teacib dimînin milletê me yê Kurd jî em jî ji bona tiştekî herî piçûk em yan dilê birayê xwe diêşînin yan em tiştek qîz revandinekî tiştek çê dibin em jî ji bo Xwedê em xwe digînin nava van milletê me elhemdûlillah milletê me jî baş e li me godarî dike qîmet û rûmetê jî dide me ew qîmet û rûmet jî ji bona xatirê Xwedê û pêxember be em derdê me ne ew e em pesn û pesniyarê xwe bidin em bêje em van îşê hanîka aha dikin çi dibe a Xwedê têde be ku a Xwedê têde be tiştê baş û qenc û pîroz çê dibe wan her du xortana em dilê wan alîkarî dikin Xwedê Teala jî alî me dike duayê dua qebûla mezina û bindest û bêkes û sêwî û êtîma duayê wan jî înşallah bi me re ye em wan xortana digînin hev wexta ku îcab bike em xelatê xwe ji bo wan dikin werhasil derd û kulê me em milletê xwe alozî ku çê nebe em wan li hev tînin mesela em bêjin mîsal olarak qîzikekî Diyarbekirî bi lawikekî hekarî Colemergê ji hev hez kirine reviyan e êsalê wan jî ji hîjda berjortir e hinekene üniversite mezûne jî ne maşallah gelekî xort û qîzê me dixwînin xwendevanî baş e îja ku wexta vana ji hev hez dikin îja dibê na em qebûl nakin em a qasa
زیر خوازن اقصا پرد خواز به میلیارا میلیونا ور حاصل مالباتا آلی لاوجی مغدوره درما وان نخواشه جا امجی بریا اسلامی بریا اخلاقی که سالی وان جی گرتیه ام کهون ناوا وان قربان و حیران ور حاصل گلک سیدای ما جی هوال و هگری ما جی سیدای ملا محمد ملا فیزی وانا ای پیجه کارو بارکی مزل سر پشتوانه اجی لجام وانم سایاوان اجی هنکی آلی کاری دادم وان اکثرتی از به آلی خورتا از زو خورتا اقنا دکم باوری دادم وان ام آلی کاری وان دکن او لحفتینی جا کیفا متی ام جی سلا و ریزی خواه جما مسته صالح باورا دشینن صالح باو مجوارا گوتو لآمده دیاربکری فیزیک öğretmeniye خود هست که سالک دو سال دشونده از باورم اوی تقاوت ببه او جی لسروی چاند و هنرا کردی داوی یوتیوبی گلک انسانی ما دا عجیبینن درد و کلی ما اوه امجاب حس بکن خلچوی آسیمانا دلی خلکی هیا خانیه لآسیمانا لهیوی چیکن ام 7 میلیون کردن ام هیچ بونا حاشا دیکه کی مریشکه کی بیادبی نید حضور ودا تشتکی حیوانا گدنه ناوی وانجی ناویجم جبونا ون ام لحفظ خینن ام دلی حفظ شینن و مالو ملکی ما چه هبه ام ددن پاريزه را باشی ام هر دو طرف جی چوک ددن ملتی ما تکوین حبسا تکوین گرتیگه ها به سالات تیدا دمینن بوکی رو بخیری ده مالا دا دمینن دیو باوی وان سالی وان تی درباز قهر دبن خمگین دبن ور حاصل تشتکی نخوشه ایجا اموان تشتی هانیکاش چی دکن لیلاش بوی خودیه اجی هیویا دعا سلا و ریزی خوشوارا دکم ام تکوین نوا وان داو دوزی هانیکا تو مفعتکی پره و مره تو نه لیلاش بوی خودیه اگه درفت و امکانی و هبه هونش جمرا دعا بکن وان داو دوزی هانیکا کو چی دبن تلفون عمل جم ماموسته صالح باو جم ملا فیزی جم دیاد ملا محمد هیه هوند کارن تکلیه خواب ما بکن از لآتا شهری استانبول سکنن حتی انا کام ما همه حفظت حیثت حب داو چی کرنه لیلاش بوی خودیه اونجا اگه جمرا دعا بکن گله کیفا متی به دعای و به اذن خودی اوی آشتی کی باشی کی جی ام دنوا ملتی خدا چی بکن گله کیفا متی السلا و ریزی خوشوارا دبیجم هیویا دعا دکم سادجه احتیاجیم برحم و کرم و احسان و فضیلتا خدا تعالی هیا بدعای و هیا بدعای بندست و بیکسا سیویه و ایتیما همجه حسب کن سلا و ریز بخاطری و هیویا دعا دکم